ole tu ni chu vanuya superpower choi USA America lam anangai khomatin tudin muna he America hi presidential election neiding kun cha hitan 3rd November 2020 a hi presidential election umding hin hi cha hi tabang chana ki gut na uma alo le ipi thu thu tam ti tu nya chom chai ngai thla deu hin tin jong le isei masangun America ai presidential election hi achi dan Lhangpi chomcha India to ki hit na chomcha in sei ta ding katin ole America gama president ki thlendan chu hi le state tina state somma omin United States na hin state somma la chun state anyau hen lang alin yong la a population dung zuin electoral college vote ativin chu anei su kayun ei hon India gama state tina MP MLA ti hoi nei bang bang chi u hi thowin a hin la India to danglam na chu US state khat khun vote hi popular vote hi goma chi hin ai la India a hi MP ho hin state khana president election hi teng a vote hi adei de state khana MP ho nong a chum anop nop a vote theu hi ai la US a chu tipon adei de yu a vote thei povin state khana vote chu agoma a hla jiu agoma support chu akipe pa cha pi jiu hi tha khana chi ji ti na hi betsanan New York state na khu Donald Trump opposition party candidate ding Joe Biden de atam zo le vote jo se chu Joe Biden na ti na hin ahin la India a chu president len na chu state tina MP hon state khan in vote khat beauty ti a zong hilo adei de yo ama hon candidate te ni chu anop no mo pi theu hi India chu chu hin aki khit na chu yong la US a hin vote la dan hi system ni omin a vote hi khat hi electoral college vote ativin khat hi popular vote ativin ni cha popular vote na hat lawa electoral vote na hat ong he omin hichi popular vote ki pen hi mi pi in adei de yu aga hla vote chi kho hin chu hichi vote hla ke chai teng chu elector party dung zuin ki thleng do kin tin mi somni ki thleng do theum state dung zui chu na mi vevin tin somni la ko ki thleng do theum hichi dung zui cha electoral college vote ti chu a hla kin hin hicha hat chu president hung hi ji hi hiti chu hin USA election ki bol dan le election system achi dan Lhangpi chi tabang chu hin in to hin election November 2020 a kinai ding hi America gam a hot ding yeng tan aje chu Donald Trump hi adei lo atamin head bangun ama hi politician mi pon businessman mai hin ahin la ma hi politician hi lo ja chu jangpot pot na thil na to ho ahin to pan le mi chu mi hausa elu le mi min thang mi house ta Hollywood lama film star ho po mi min thang ta hon thet na hin nei pan tawin athil bol do chengwang tu chanai American history president hola na sapen khat cho hi Democratic Party lamin ha de leun Democratic lama candidate ding hi Joe Biden ahin ama hoin tuma sanga George Floyd thi ne chungchang mi vom khat thi ne chungchang Black Lives Matter ti ong chun pan na sa ten Democratic ho ha ki golun ichi chun tu chan hin America gam khu mun neu cha hoi lai la hamin conflict neu cha jingin protest ki bol jong jingin tu ne chan hin a boi sum jom jing eti yong I have news so imu jing diu ta san omin ole pi le tu hin Donald Trump great businessman iti American president hung hi do ham ti them khat na seyutin USA Mark Taylor ki ti pathin mi ta tulai paw le prophecy theme pu iti ho ama hen ana sena chun Donald Trump hi president hung ka yin tin USA court lin pen federal court na yong hi chief justice hoi mi nga hin helding hi ti thu ana seyin ai la 2012 election presidential hung hi le Donald Trump hung kilang hi lain Barack Obama hlen kai hung hi tan hi je chun Mark Taylor hin
athil mu athil het hi zo hi ding hi tam ti gin mon na sa ta ong an nei jin hi hinla 2016 hong hi in 2016 chun gin chat phalu helin Donald Trump election candidate in hong pangtan he chun predict poll ho abol na ve chun Hillary Clinton opposition candidate zo nu chun poll ho vote na sa taina namun ahin la Christine ho taw han na zalin America gam sunga President Donald Trump hi president election in hong kaitan hi chun Mark Taylor athu sei hi to kilhonin amalang ahong hai nem pantan hi che businessman Donald Trump president hong kaido a White House ang to panin slogan hin nein a slogan to make America great again ti hi hin President Donald Trump hong kaidan hi ngai tu le Christine Hozal chule pathin koma town azal hi ti nong he thein aje chu Mary Carver jong hin Donald Trump ading in town na program ho election nai jun na sa taina na nei PG in Donald Trump hong kai doin US economy hong sang ngalen chubanin Obama phalaya Barack Obama phalaya China in US anaval tumwang chechu tuin ahong ding tha ki tan asei ma bangin make America great again ti chu ahin zum panta na hi chujong le wan noi le silin na ki cha dictatorship lama North Korea Kim Jong Un nong chu Donald Trump in hong khoi phanen anem zot engin chujong le terrorist ra amin thangloi Taliban ho hen lang Muslim thingnoi mi hong chu Donald Trump in tu masang jamang jun salomini yong chu an sepai zalam kai hin aum namuna drone mangchan US sepai na aga kap li dane ti thuyong heaven Donald Trump president hong hi le athil deilo pen khat chu hi le 1973 kuma Supreme Court in ana phalsa naw su thla abortion bolding ana phalpi chu hichi dan ana sim hi adei mo hla in hichi hi sim phat ding hin gu te ding hin hichi sim phat na dinga hi Mark Taylor in ana sei chu to hong ki to in na je chu US as court lane pen chu federal court hin hicha federal court la chief justice ho ku mi nga hong khial ding mi nga hong khial di Donald Trump hi Republican ho cho hin gu te ding hin hi chu ting chu le Donald Trump hin thu hung nei thein tin chi ting chu hi chi dan nong hi su mang thei hung hin te ti chu kinep na hin chong la adan nong mong chong chu hin hi aje chu US akhun court ni min state tina Supreme Court amin Supreme Court bana federal court lin pen federal court hin hi federal court na khu chief justice ho khu president len hin president in len ho chu Adam sunga a retire thei taka siwa to hi jeng hi chi chuna ma hun American khan to na ding phat chom na ding hi le dan nong asu mang theiwa atha a khel theu hi hi chi ya chu Mark Taylor in na sei banga chu to chief justice ho hu a retire ding ni omin democratic gel hin chong la America tu hin 2017 chun Donald Trump in khat agotan khat thleng do tan 2018 na khat thleng do tan to Mark Taylor sei dung zui hi le mi thum ki wa na hin ichi tu election a ha kai ki lo le a hlet thei lo ding din mun hi jin Mark Taylor thu sei hong ba la tu chunga election a hong hi president hi hong ka Donald Trump hi hong kai ki ding tia gin mo hi tu a federal chief justice na tong ho cho hi le hung simthlang ka tin bul amin chi no ba akhat na chu Clarence Thomas 70 years George Bush president na hilaya na good George Bush Republican hin 2005 na amahi chief justice dinga elected ana hin hi abana John Robert George Bush mama na good Republican hin 1992 na good hi athum na Ruth Bader Ginsburg 85 years amahi Bill Clinton in na good hin Democratic lam ahin 1993 ki gung hi ma hai alina Stephen G. Brell 80 years Bill Clinton ma mai na good Democratic hin 1994 na ki gung hi angana Samuel Alito Jr. 65 years George W. Bush in
anagot Republican 2005 na kigong hin agup na Sonia Sotomayor 64 years Barack Obama in anagot hin 2009 na Democratic Party hin sagina Elena Gagan 58 years Barack Obama nagot Democratic Mama 2009 na nagot hi agit na Neil Gosa 51 years Donald Trump Republican hin 2017 na nagot hi abana Barack Kavanaugh 53 years Donald Trump in anagon Republican 2018 na nagon hi Hijaza tu ding din muna hi Federal Court Justice Chief Justice Hevin tua khel do dinga retire ho chu hi le Democratic Party gelgel Bill Clinton in anagot to 1993 a khat nagon in 1994 a khat nagon in management chu hi le 85 years Ruth Bader Ginsburg ahin khat jo chu hi le 80 years Stephen G Burrell Bill Clinton good mama hi amani hi to he retire ba hon tan hi Donald Trump in Mark Taylor to say to hung ba le hin good te ding din monin na umin ahin la chite ni hung go yong le mi khat ki wat na lai ding hin mi nga na ti je chun mi nga hin go dinga mu lo hi Donald Trump hi athi ball phat na sima sim sang lo hin agam angai lun America agam angai lun ama president hung hi akonin Christian no hung hat che in America gam sunga chujong le country dang hot relationship ang hung hoi che in ai na tu din muna coronavirus pandemic je a America gam sung thi na tam ta tu na chung sang wang thi mo na sata ne yin ai na Donald Trump in asai na chun hi chi virus hi China virus hi ti nong na phongin ama he lungoi mo hle jengin China chunga hin chujong le South China Sea lama boina tampi to je unong Donald Trump hin China hi ahung mu them ding hung ha san tin himbanga boy jing lain Democratic Party lama candidate in Joe Biden party hon ana su boy jing jengun demna na sa ta nin hi media lama yong hin Donald Trump sai sit ngen chang akimun ahin la media khat le hin Donald Trump athil bol di ta le thing pet pena sei na aumin hi media chu YouTube mayong vet the hin Fox News apun Donald Trump hi aphat na hobu ki sein news dang ho achun Donald Trump sit na ring bo ki sein hi tu nai cha pandemic ji a US ong na tong thailo job loss tam ta jin agam economic hung sa nen di phanen Donald Trump in ichi ho ading chun job ong na to ding tam ta hong be in lak thum sanga from lo hong be in je tun tu din muna hi America hi economic nga san lai ta mi population ong mi hemong to ding to na tampen na tong tampen na record ong hin hi Bill Clinton le America president Barack Obama na pulaya aphat so pasal ki chen thei tina ai lo le mi hausa ki cheng ding ti dan na sim hong chu Donald Trump in a born in hung phel so tan hi chodan se siang cha hung su mang le hi je chun mi politician lin ta ho heng le Donald Trump ade ding hung tamin ain la Christian hon tu chan hin apan pi jingun Donald Trump hechin ho chun tu chan in hlalowin support jingun he ain la support atam jing lain Donald Trump that go sei se go ai lo lama against na thil bol go Democratic Party lamin na tong jingun tu nai chang chun press conference White House a briefing anei lain no Donald Trump chu mun van bit na dingin mun choma bunker na puilunun aje chu mei thalgit ahead jeun security ama security special security force on hung pui daun ye chun mun khana koyun ma bunker koi tu bahin ain la hi chi boina chu mei thal po git hi ti je a security on hung pol na wa chun aseyun ipi hile tu a Joe Biden to hung kitet na dinga hi Donald Trump hin la iya agelpon Joe Biden ama hin ahin lamong aki het poi sleeping joti nong na cozy in aman na sei be na chun Joe Biden 2020 election a president hung hi le America hi China khut na
China na aval tum ding hi ti inong ngam tai na sayin kam cheng yong an yin hi Donald Trump hi United States President la a history nei pen nong hin phat lama yong gal long a hau penin ai na to phat ong atam penin aje chu America President hi lesin a Christian Jose President ti na tabang hi je chun hello wa apoimo in chi ja chu tu na hi viewers ho nang ho adinga ka hin sim hin kho te na study ka hin bola hi chi United States 2020 presidential election ding tung chang hi tu na thele wa ka hin se hin tin nangai no mu nangai da mong le nung sitin comment na hin pe win lang ama che ka hin update ding hin latest news America presidential election hi 2020 November ding hi latest news ka hin paging ding ne hi win che chun video tha to hakit ding ke mun ti tautin nom namun chen adam selun